Bwega o nimbitagwa Caxton Nyungi, secretary wa NAT Ndene Meru, na aja uyu twina chairman wa NAT bwana Nathan Kinyera na noe uyu, na aja uyu twina BC wa Bothguchi West bwana Mishek Gatonge, na nowe ugwatite giti ya assistant treasurer. Rina mantu makai nkwenda kugweta narua batu twigirwe twi concerned muno turagirwe achiari bamba jone ati bakugwata ndewa ya skulu yiri baria na tuga tukeja skulu direct nikena tukona tukwejetaje uyu nontu bakuona security ya mwalimu ya wendi teacher nontu alimu bo bange bari janandi na tuigo mwalimu na skulu itukwenda kuja kuona security ya mwalimu kethira isasawa na itwigire na mwalimu atwira achiari batari na thina nawe na batamuria na ara wa ofisi na batamuria na twauga achiari ibathithie bwega ba respect mwalimu nontu batamuririe na riu twageria kuria kidogo itwigwire achiari baba o wibathingire ndegwa ijiri ya skulu na kati kana kigari kira gikururagwa ndigwa baigi bamwe begeta kiriba nyakiongwa bajukia bendia na mwalimu bataha mwalimu report itwetire kinyamundene na aria bathinjaira ndeweyu na tuonara bathinjaira lakini ntu bakurigaria ati twigwe nyama iu itathimi ko murungu no munene ntu mwankana ndote muntu ajitwe inkwenda kuga kinya mpempe iria achiari baunite mundene batwe tukomba kurora twero mwalimu nwe wetete achiari mbere nikenda beja kuna mpempe skulu ntu ya sereri mundene yakagita ko kumyaga COVID-19 ana bakwira baane baanire na bakaranja kobo karanja gara nja kinya ngwira ya wiri witu mundene itaritwa ere mwalimu noni ya buthongi atumiria makanisene na guntu kungi na riria ana amenire report ekijire achiari beje skulu na bauga bagacwa ntuku ya kuja kuna mpempe lakini mpempe ile ku mpempe ingi ya restore nacho toigwa mpempe wikwambiria chakaja mbirite kurewa endungu na makendo na decision ya thithirwe mpempe ujendwe ikende ikomba kurea aritibangugi ikomba kurea ite ikomba kurea mantu jangi ko mpempe wingi jaunure mundene ijone kirikeja wekwa ijajo ngo store jomba kurewa store kwau achiari bagweta kuna mpempe ibarani yena chama ni skulu na bakiuga na ndeto atiga mpempe jomba kurewa na iro bandisaidire bari mpempe yu na chama nyabera skulu ikeyosoka ana bakaga ya kurea bakamenya imbi kwau twirigitera skulu gasoka achiari bo bendirie mpempe na beta achio amini babo unire mpempe na beta na chio itokwirigira skulu soka na baga chwa mpempe ingire ikarewa nyana kwau nkwenda kuwenya gitendo kiu gya kurea gya kurea ng'ombe ya skulu ti gitendo gikiaga nontu skulu kinyethera achiari bakete bathomithirie kuteka baibongaki kwe bangi barabathomithiritio na kwe bangi betire na skulu nayo tekebwiri kwejanga wou eteti na bateti bero beje bendie bari bathinye ng'ombe kwou ratwigirwe mwalimu ratwirie na kuthia uchunguzi nontu atekumenya gitumi ajiari bathwania kwendia amini kuria ng'ombe kuthinja ebauya bathia uchunguzi na bathithia tukabumenyithia